Kublai pi baro ipidang subhai pi syakatup kubo mentaka janmiat syaban paj kubo kibobnya ini pechwai kimat berkongsan. Kajing elap election ha Karnataka kalapoi syakabakut shipau tarik mentau benai on pelong ya kajing tap vote. Li Rajnath Singh ya ke Heritage Center jong ke Indian Air Force ha Chandigarh bat ong bakane ka long ban kenmau ya kitu ke belano senyang na ke benta banyadai kari. Syajid U Pagu Chauhan kumu Presiden jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya Branch kmi lenti ban rat dingkong ya ke jingpang TB menjer ban ajing erap ya ki khatsan ngut ki nongpang TB. Bat penmena ke embos ban pelait ya ke result HSSLC na ke benta ke Science, Commerce bat ke Vocational la syai kesni. Ikubor ki bumnya. Karnataka baro kiseng sain pertai kelala ban pen itu iladia shikipat ba nong tap vote hakaba ka jingelap election kalapoi shikabukut hakapor nriu beje menta ka janmiat. Kajing tap vote kan long hakashipau tarik menta ubnai jemang. Baro ki nongelam jong kiseng sain pertai kila pendep ya ka jingelap election ha baro ki constituency hakane ka sngi ka bakhaddo. Menteri Rangba u Basa Varaj Bomai ulai don benta ha ka roadshow ha shigaun ka badai ka constituency ka jong u. Ubomai la syajit ha kasien ka balai bat kane ka jinge khun biang ka jong u ka dei kasien ka basau sien kenti. Udukot ka Central Parliamentary Board jong ka seng BJP bat ubalong Menteri Rangba barim ka Karnataka u BS Yedurappa ringkat bat Menteri Khana u Shobha Karant Laje bat Rajiv Chandrasekhar kila ai jingkran ha kila patai khubor ha Bengaluru. Unong elam keseng Congress Rahul Gandhi ulalej daka bos jongka Bengaluru Metropolitan Transport Corporation BMTC baru la ai jingkran syagi samla puli bagi kentai ki badangnya bun kam halaki kam. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ulaple ke Heritage Center ke Bandingkong Air jong ke Indian Air Force dan IAF hagala sengi ublei bat laong. Bakani ke longkum ka jingken mau yakitu ke belano senyang na ke benta banyadai keri. Ulaong ru bakani ka jingshim khia kan long ka jingirap na ke benta ban penek pensa yaki jingdon jing M jong ke IAF bat ru ban penslur yaki samla bakinya so syaka kan hun sipai yakane ke center la seng hapo ka memorandum of understanding hapdeng ka Union Territory jong ka Chandigarh bat ka IAF house nam balala. साथियों, हमारा राष्ट्र दुनिया के जिस प्राचीनतम शासन व्यवस्था का उत्तराधिकारी है, उसमें न्याय और सुशासन का केवल अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण लोक के लिए उनके प्रयास की बात हमारे यहाँ की गई है। हमारे यहाँ माना गया है कि लोक में बलवानों से निर्बलों की सुरक्षा और अराजकता व कुशासन से मुक्ति ही किसी भी राज्य व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। Ka jing syongsuk syongsngan kala sedang banwan pai biang hadien bagam shimladon shu ka jing khi Manipur aga bagi pajba kelami nalaki ying kisam bantiet ya jing don kam hadien bla penjunsur ka curfew katu kan ikenta aga step jong ka skining kong ki drones bat ki helikopter ki dangai beteng ban pechngor bha ha kan ka jela bat kumju ya ki jaka khaput bat ka Myanmar kat bak sipai khendau lembat ki sipai jong ka Assam Rifles ki dang pelong ka jing ya keleng ki jaka na ka daw ka jing mi ki jing kenrom kenram ha kini ki khendiat sngi la ong ka khubor. Ulat ke jela u Pagu Chauhan ula syajit mentag sngi kum u Presiden jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya Branch ulat le shimbenta ha ke program jong ke World Red Cross Day ya ka balaju rakhir ha keleng ke pertai malau snam ha ke pratarik ujemang ka phang padeng mentau snam kelong everything we do comes from the heart. Aba penpau ya ka jing sngo hun badai ka jing sngo kemen ya ka kam jong ke Indian Red Cross Society ulat ulaong ba unyai kershan ya ka office stray kam jong ka ha Meghalaya namar ba kam da biang ka rukom penyan ulat ka jelau khmi lenti ban rat dingkhong ya ka jing pang TB bat ka jing pang nyang lingkut da ka ba ula menjer ban ai jing rap ru ya ki khatsan ngut ki nong pang TB bat no senyang khandai pho hajar tingka syaka TB Society खराब की शाखाएं लगभग सभी देशों के राज्यों में कार्यरत हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देश में 11 से अधिक जिला उप जिला
शाखाओं के साथ बड़े पैमाने पर समाज के सेवाएं प्रदान कर रही हैं। Rajasthan laingut ki kenthei ki layap bat laingut ki weipat ki lamen sao hadian bakaling sun jongka Air Force MiG-21 fighter kalahap hakayeng jongki katbahak hakashnong jongka Hanumangarh district katei kaling sun kalami nakajaka sange ling sun kabala ha Suratgarh kabalong kum ka jingkilan met malagasngi hashwa bakan hap nakadaw bakaladon ka jingthut ha Bhalor Nagar kaba marjan bat ka benta jongka Pila Bangar upilot ubala penher yakni ke lingsun ulalait nak jingben saw hakatei ke jingja ka Meghalaya Board of School Education kan penbenai ke result class 12 jong ke examen HSSLC lashai ke sngi nak benta ke science ke commerce bat kiwei ki stream namar ka jingbam sam shu yaki booklet na du usnam ajar khat saw ke embos ke lapentip baya ki booklet la ban download nak ke website jong ke embos kata www.embos.in lane ban page ha ke link www.megresult.nic.in lane www.meghalaya.shiksha www.result.shiksha bat www.jagranjosh.com Uba Lambok Star Marngar bat uba Donald V. Thaba menhaga sengi sajjan jong tayo kila syajit biangkong President bat General Secretary Syaka Central Executive Committee lani CEC jong seng Khasi Students Union. Agajo ko por uba biangbor El Perliar la syajit biangkong Vice President jong KSU. Kila don palat san hajar sispa nyo punyongot ke dekot jong KSU naki san spa san puwei teli ki unit ki belawan ban tap vote. Agaba lai spa nyo pulai teli ki vote la pentip ba ki day ki bom dashai. Aba penbena yak result chairman ke election committee jong seng KSU uba Dani Kariem ula pentip bakidon live langot ki ketong ki bala aya aireng ha ka jingjiet ka ba khatsan ke Central Executive Committee jong seng KSU la program mereka berjalan mention sen ambangi bonkam hakikam tiba miha le redo baki masalah ila bonkam mention sen ban persil kia gati boleh jadi pada kaji cakoi jong ki polisian ki bawan seki parari ban perbe halom shua election how bona haga sni kabagi rakhi ga teliku sniap jong pergi wicked ilala ban persil kia yang gari ban persau yang ki parari bagi dan ban clear sashi sian pat ya history jong kaji pendir Mentapan ini pej ya kajing long jumang sui meneng shalong kajing shit kalong arpunyo point lai degree Celsius bar kajing kriat kalong katway point r degree Celsius kajing skam hau kalong san kundai nik spa hagapo men step bat sapu an nik spa hagapo jan miet kalak bandon kajing hap slap kaba melumala hakikat tu kat ni ki jaka sa sien pan ipen kan mawi pi be kan ke kubor jengi pila ban pej hi hagajo kapor haga YouTube channel bat ru pila ban pej ki kubor mamala ka sngi haga Facebook ke Twitter bat ke Instagram jong ka di news shalong Shuaban poi shika bakut jong tup kubor ni pej bang sa isin ni kimat bakong san. Ka jing elap election ha Karnataka kala poi shika bakut shipotrik manta ubanai on pelong iya ka jing tap vote. Pli Rajnath Singh ya ka Heritage Center jong ka Indian Air Force ha Chandigarh bat ong bakane ka long ban kenmawi kitul ke blano senyang nak ke benta banyadai kari. Syajit Upagu Chauhan como President jong ke Indian Red Cross Society Meghalaya branch kmi denti bandat dingkong ya ke jingpang TB menjer ban ajing rap ya ki khatsan ngut ki nongpang TB bat pemna ke embos un pelat ya ke result HSSLC na ke benta ke science ke commerce bat ke vocational la syai ke sengi te parlo katung la poisha bukut jong ke tuk kubor jing menta ke janmiet hadu bangin de syam ke syai ke sengi ha ke jog ke po khudi shiboni pi baro अरे छुटकी ये क्या? पहले पैकेज प्रोडक्ट्स पर लिखी जानकारी तो चेक कर लो।